Ҳазҭоамзазтәи аихшаалатәи аизара далахәын Аԥснытә лыхьчара министрра аштаб хада уаанӡатәи аиҳабы Анатоли Заицев, иара иџьабаа акыр ирацәан ареспублика арбџьармчқәа реиҿкаареи рышьақәгылареи рус аҟны. Анатоли Заицев Ҟәыдратәи аиҩхаа ақырҭуа мпыҵахалаҩцәа рҟнытә ахы ақәиҭтәразаратә операциа еиҿызкаауаз рхыԥхьаӡараҿ дыҟан. Абри атәы рҳәон иқәгылон ицәажәоз аруаа. Анатоли Заицев Аԥсны аҿаԥхьа иџьабаа зианашьан ахьӡ-аԥша аорден ахԥатәи аҩаӡара. Аминистр Владимир Ануа идҵала Анатоли Заицев ианашьан Аԥснытә лыхьчара министрра ҩажәи хәбашқә ахыҵра иазку амедал. Иара ицәажәараҿы иҩызцәа зегьы иҭабуп ҳәа реиҳәеит. Анаҩсԥхан гәымзазтәи арратә ҽазыҟаҵаратә усқәа рымҩаԥысшьа аихшьаала ашҟа ииасит. Ажәахәқәа ҟазҵоз аштаб хада усбарҭақәа рнапхгаҩцәеи архәҭақәа реиҳабацәеи азааҭгылеит рҿаԥхьа иқәгылаз адҵақәа шынарыгӡаз атәы. Аизара аихшьаало арбџьармчқәа рштаб хада аиҳабы Васили Луниов иҳәеит, аҽазыҟаҵарақәа рымҩаԥгараан аҩжьрақәа аҭыԥ шрымазгьы иҟаҵо шмаҷым, иара ҳазҭало амзазтәи арратә-ҵақәа аруаа рҿаԥхьа иқәиргылеит. Ахәаҽаҽны убасгьы имҩаԥысит атәылахьчара министр Владимир Ануеи ааигәа имҩаԥысран иҟоу жәларбжьаратәи арратәи еицлабрақәа Аԥснынтәи ирылыхәхо акомандақәа рхаҭарнакцәеи реицәажәара. Ас еиԥш иҟоу аицлабрақәа аԥсуа ар рхы рыладырхәхьеит изныкымкәа. Уажәтәи аицлабрақәа мҩаԥгахоит Урыстәыла ақалақьқәеи ареспублика Венесуелеи. Жәларбжьаратәи ахәмаррақәа ирылахәу еицлабуеит атанкқәа рылахысраҿы, аныҟәараҿы, иара убасгьы еиҿкаауп акультуратә программа. Аԥсны ар рхаҭарнакцәа аицлабрақәа рышҟа амҩа иқәлоит ҳазҭало амзалагамҭазы. Даур Инаԥшьба, Нарсоу Ҵулукиа, Аԥсуа телехәаԥшра.